Ubekelela mhlobo wami ngasekuseni egameni lenkosi ubusisekile uNkulunkulu ukuphila impilo egameni likaJesu. Hamba wathi ukuthi ubusisekile futhi uNkulunkulu unawe. Inkosi emsayisibusise konke lo uyakwenda la uyakhona enzaweni ekuphishaneka emazulu anawe. Aze sibukisane futhi siqhubeke nenzaba yethu lapha Nkosi yami lesiyibukako lapha ukuthi usaya lena nje egameni likaJesu. Sibukisane ukuthi ngabe egameni likaJesu tibonza dayo iJerusalema nemasango ayo egameni likaJesu angavuka kanjani. Nkosi emsayisibusise. So Jerusalema isithombe selibandla, ulubandla wena wedvana ngoba uyindlu yakhe uNkulunkulu, uhlala kuwe ngamoya. Silibandla in a local church, silibandla universally. So ke sifuna kubuka kakhulu sigcile nje kuwe njengelibandla unguwe ngobe kwalunga le Jerusalema lenguwe yaba yinhle yakhathitela yaqebetela kutaba kuhle futhi nasesihlanganeni local church kube kuhle kakhulu futhi the universal church egameni likaJesu noma libandla lemhlaba wonke bonke labo laba egameni likaJesu laba balandzeli balendlela yenkosi labahamba endleleni lengiyo inkosi ngoba inkosi ingiyo indlela egameni likaJesu. Sifunza ke livesi les14 la encwadini yaNehemiya verse number 14 sehluko sesithathu la khona kuthiwa lesango lebulongo lona lavuswa nguMalkiya umsa waRekhabi umbusi wesifundza saseBet Hakerem. Walivusa walifaka netivalo talo kanye nemavelevele alo nemishutho yalo enzaweni yayo egameni likaJesu. Ngifisa ukuthi saselibuka nalesango nale ngoba iJerusalema egameni likaJesu yinhle ngetibonza tayo futhi nangemasango ayo. So ngilelinye lemasango leli lidinga ukuthi livuke in the church ngoba kwalahleka lelisango leli noma lafa lelisango leli. Lelisango leli lebulongo egameni likaJesu liphindze futhi libitwe ngokuthi it is the refuse gate.
lisango letibi lokusho ukuthi tibi telidolobha konke lokungcolisa lidolobha ngekhathi konke lokubanga kungcola ngekhathi edolobheni bekade kubuthiswa egameni likaJesu babuthisa bomasipala basedolobheni babese bahamba baphuma ngaleli sango bayolahla ngephandle ehlane Nkosi Msayisibusisi la khona bekulahlwa khona letibi egameni likaJesu so it's leli sango leli egameni likaJesu libalekile kumzalwane ukuthi libe khona ngoba la ngabe bikho leli sango leli empilweni yakho ungumzalwane dinentimvo letihlala la ngekhathi kuwe njengelidolobha umbone lo muntu ngosiyami ukuthi uyamkhona uNkulunkulu kodwa dinentimvo lasuka tivale lomnye mavundo ahleli la ngekhathi kanti abanga kungcola la ngekhathi edolobheni alena nelidolobha lingabi neliphunga lelimnanzi kanti iBhayibheli lithi thina egameni likaJesu sibantu bekuvakalisa liphunga lelinjani lelimnanzi egameni likaJesu Aso lo mbhalo siliphunga lelimnanzi lekuvakalisa uNkulunkulu yonke indzawo so la ngekhathi in your heart egameni likaJesu njengomzalo la enhlitweni yakho lelisango kumele ukuthi livuke lele egama ukwadi kukhokha tindlo le egameni likaJesu na uvuka nje kuseni ngosiyami uvele phambi kwakhe uNkulunkulu usonzele kulesihlalo sakhe semusa uthi nangimina Nkosi egameni likaJesu utinikele kuye ukuthi Nkosi ngihlande onke amabala langcolisa umoya wami egameni likaJesu ngihlande noma na ubuye emsebentini ngihlande noma whenever leli sango likube lesango lelisebendako leli lekhokha tibi egameni nakunetimvo letikhubekisile egameni likaJesu umcele uNkulunkulu ukuthi Nkosi naloku Nkosi sekuhlela isikhathi lesithe natibi nati sengimathe ngiyatikhokha tiyangihlula Nkosi ngitinikela kuwe ngiside siyangihlula lesibi wangilimata zibani akusilula nje kwengqisa nje kalula egameni likaJesu lomunye walimala Nkosi yami vele siyevakala silonza sakhe wanyatheleka waze watitshela wathi kuyawuze kubuye Jesu zibani ngeke ngize ngimthethelele egameni likaJesu sibi leso lesibanga kungqola kuleli dolobha lelinguwe sibanga kungahlandeki neliphunga lelibi egameni likaJesu lekumele ukuthi leli sango lelivuke ngoba leli sango nalifile siba nebazalwane ekhatha somveni la sebaphila ngokuthayimana alizanga lisebenze kahle leli sango ukuthi lo muntu waqola kodwa akaqolanga mama akuphumanga letibi egameni likaJesu nombona lo mzalwane Nkosi yami inhlithu ivele ithi egameni likaJesu nawumbona lozimane emsebenzini lona lo weva ukuthi wathi ngawe ekulukhuni kwengcisa weva ukuthi ukwendela phasi wena ukuthi uqela phasi egameni ukwendela phasi egameni likaJesu kodwa leli sango leli libalekile ngoba iJerusalema egameni likaJesu yinhlanga lamasango ayo ongasebenda kahle so leli sango letibi alivuke nakuwe alakhiwe kabusha nasempilweni yakho umnuse uNkulunkulu ukuthi akunele umusa akuphe amandla egameni likaJesu nemusa wekwengcisa tinto netilonza takatseni la walimala khona egameni likaJesu uthi Nkosi ngiside leli sango leli lenjani lisebene ngiside ngikwathi ukuxolela ngiside ngikwathi kwengcisa ngiside ngikwathi kwengcisa lokwa naloka egameni likaJesu le Jerusalema ibe yinhle nangimicabango nangendlela oqabanga ngayo ubaqabangele lokuhle bantu egameni likaJesu imicabango yakho ibe mihle so the down gate lisango lebulongo egameni likaJesu alisebene to take away the filth of the city egameni likaJesu nikhona masibathandekayo so lisango lelinye lemfisa ukuthi silibuke lapha egameni likaJesu lisango egameni likaJesu the fountain gate egameni likaJesu lisango egameni lemthombo verse number 15 kuthiwa lisango lemthombo lavuswa ngushalumi umsa wakholi hoze egameni likaJesu umbusi wesifunza saseMispa walivuza walifulela wafaka tivalo talo kanye nemavelevele alo nemishutho yalo enzaweni yayo waphinza wavusa lubonza lwangasechibini lasesilowama ngasengadzeni yenkosi haleluya kuze kuyofika ngasetitebhisini letewuka tisuka edolobheni la David egameni likaJesu so ngilelinye lisango leli the fountain gate nyalo sesikhulumile about the dung gate noma lisango lebulongo egameni likaJesu lomunye lokwena ukuthi kube lukhuni ukuthi Nkosi yami vele akwadi ukuthi Nkosi yami egameni likaJesu lesango lebulongo lisebene egameni ngobe lamasango lawo ahlalelene lawa egameni likaJesu leli sango lemthombo limele moya loyingcwele uthi Jesu egameni likaJesu nawufunza John chapter number 7 verse number 37 uthi egameni likaJesu lokholwa ngemi ngaphakathi kwakhe etibilini takhe kuyogobhota imithombo imifula egameni likaJesu yemande kuphila the fountain of living waters egameni likaJesu so we see ukuthi egameni likaJesu now this speaks about egameni lika the Holy Spirit ukuthi as a believer egameni likaJesu libandla egameni nalahlekelwe ngileli sango leli lena tindvo ngetikhwepha moyingcwele angekho
egameni likaJesu kuba lukhuni nekukhona kwenta tinto ngalokuthi leli sango leli lemthombo lageleta khona moya la ngaphakathi kithi akube nguye lo sebenza wazi wagejeka le ngobe leli sango leli dolobha lokuvuswa kwalo laqala le esangweni letimvu vele wagejeka lesiphambanweni kulukhuni ukuthi the believers egameni likaJesu ukuthi leli sango lemthombo egameni likaJesu libe ngelivusiwe egameni likaJesu. You need to serve the Lord in spirit egameni likaJesu. And in truth, nguye lofika kuside ngokuthi ulahlele tinto egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli nawufunza incwadi yabaseFesu chapter number 5 verse number 18 lithi ningatsaka kodwa qwaliswana, be filled with the Holy Spirit, be filled with the Spirit. Umuntu ke lodzake ngoNkosi yami uyambona umuntu lodlile ngokuthi Nkosi yami egameni likaJesu akusasuye ke loya manje sengilemvula idlile so unathile lo muntu Nkosi yami wadla egameni likaJesu lokudla kwakhe Nkosi yami sengiwo lokumena ukuthi ahambe ngalendlela le. So kunetinyathelo longakwadi ukuthatha egameni likaJesu nangabe shothi sango lemthombo lingekho lingasebenzi libhidlidelwe phasi lishisiwe ngemlilo alivuke leli sango konke ukwende wethembele unqikile emandleni amoya ingcwele. Then ke verse number 26 siphinde futhi sithole lapho kuthiwa kwathi tisebenti telithembele letati hlala egcumeni iOfel dona tavusa luhlangothi lolulandzelako kuze kuyawufika amaqingizana nelisango lemandi kuya ngasempumalanga kulombhoshongo lo ngeme sigodlo. So siyabona lapha egameni likaJesu the water gate lisango lemandi. And nawufunza incwadi yabaseFesu chapter number 5 verse number 26 uthi Jesu lapho libandla uthi Paula libandla latigezela lona ngesigezo semandi ngelivi losho ukuthi lamandi always water in scripture is a picture of the word of the Lord and of the Spirit. Now lamanda hamba nje it's a picture of the spirit-filled word live leligcwele moya egameni likaJesu. Losho ukuthi ngale magama shothi lisango leli kumele ukuthi lene njani futhi livuke lo munye Nkosi yami lisango lakhe lelivi liyihlitelwe phasi lashiswa ngemlilo livi Nkosi yami uzalibona esongvela uzalibona ngokuthi soye kufellowship noma lithole Nkosi yami ngokuthi sokhona lalele khona umzalwane lo ngasakhi isikhathi sekuhlala itinyaweni lenkosi kuze inkosi ithulule kuyo umqondo wayo ngobe nawufunza live la uNkulunkulu ukuthi Nkosi lamagama lathi awubekini lo mqondo lamagama lathi awubekini egameni likaJesu kusho ukuthi egameni lika ukhona lo mqondo wenkosi lokumele ukuthi ube kuwe ngule live lakhe uNkulunkulu. Nawufunza le live la uNkulunkulu uhlangana nalo on a daily basis usukuthi Nkosi angifuni ukuyenzaweni yokusebenza ngifuni ukuyakuphi ngide lo mqondo wakho kuze ukuthi ngibone ngalo mqondo wakho egameni likaJesu tonke tinto ngitende ngemqondo wenkosi awubekini lo mqondo uphi lo mqondo nangu lo mqondo ulotshiwe lapha ukuthi ngakuvukelela isango lemandi egameni likaJesu the water gate in your life as a believer egameni likaJesu ube ngumfunzi welive. iBhayibheli niyawulathi iqiniso leli latiko liyawunikhulula nalisebenza kahle leli sango leli egameni likaJesu uyahlangana nemqondo emehlo akhe ayavuleka egameni ukwadi kubona tinto ngemqondo wenkosi ukwadi ku-approacha imilo with the mind of the Lord having met and encountered and being saturated by the mind of the Lord egameni lesango lemthombo egameni likaJesu. So always the word of the Lord and the Spirit they work together. Ngeke ukuthi mina ngithanza live bese moya ingcolo mbukela phasi masango la